Ulat kajala UCH Vijaya Shankar hak arpasal trik liber. Ula ay jingmynjur yak amendment jok Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rules ni AD Rules kabakang persya ikibamde riewlum bakin yok banyang yakun ni bantap vote hak election Garo Hills Autonomous District Council GHADC. Haba pentikna yakani karai jong ulan umintri rang ba kajala ukonrat ke sangma lingba ka rensan social media X ula ay kuble ka jingmynjur jong ulan yakani ka rule balapan kala amended rules kabapan long kongsan yiki kertong bakin don yak sernat ST banyo yakun yak election GHATC. Kani ka jingmynjur jong ulan kelawan long shisni hadin baka dorbar kerpang ka GHATC balayalam da ka National People's Party NPP kelawan ra yak amendment ban penkala yak AD rules hak ba ka yung dorbar kala ay ka jingmynjur. Kani ka jingmynjur jong ulan kalapan kut no yak jingya shimbenta jong kimbamde riewlum hak election GHADC katakum ki kertong MDC bat banlong kinong tep vote hakasin ka baningkong na du bala thaw yak council house nam khat kandai spa sanpoar. Kani ka amendment kalawan long ru hadin ka jingmi jong ka jinga kan at ya pher jat bin riu namar ka jing persya ikibar jala bakin yakun bat tep vote hak election GHADC. Namar kani ka jinga kan at nakalyang ka sorkar kalahaban penkan riak no ya ka election balabu ban penlong hak ashpo trik yayong bat hadin kalapan jalan ya ka samoy trikam ka council sa Henrio Benai kanang ban ailat ya ka executive committee batmai bakan wanra ikijing penkala ya ka AD rules katkum ka jing ang nuot jong kipat ba.